channel Firman Travel Aceh. Dan sekarang kita lagi berada di deponya Trans Kutaraja. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. Cause you got me holding. Kalian lagi nonton di channel Firman Travel Aceh. Dan sekarang kita lagi berada di deponya Trans Kutaraja. Jadi kalian lihat sendiri sini sangat banyak Trans Kutaraja dan masih ada sebagian yang beroperasi ya. Masih ada sebagian yang beroperasi. Ini mesin apa nih? Hino Mesinnya mesin Hino RK8 RK8. Habis itu sasisnya Hino. Hino juga ya. Sasisnya Hino juga dengan bodi tentrum ya. Nggak salah, dengan bodi tentrum. Dan nanti kalau kalian ke Aceh, saya sarankan kalian transportasi pakai ini. Gratis tuh ya. Kalau nggak salah gratis sih. Dia ada rutenya Ulele, ada rutenya bandara, ada nggak sih? Ada rutenya bandara. Pokoknya rute Banda Aceh Trans Kutaraja ini sangat efektif menurut saya. Nanti kapan-kapan kita ambil video dalam busnya. Kapan kita pergi misalnya ke Ulele misalnya, kita naik Trans Kutaraja. Oke? Jangan lupa kalian ikut terus video Firman Travel Aceh. Speak a single